بري سكايبي مبري خبدن كوبان جوه دري عند زيار احمد علي عند زياره بترو كيمياء دستيا جينجه يا كانتونا فراتي ده باش داري بولتني دبا بريز احمد دما وباش با شخوا چاردش صباطي هنو چهاتون بلافكرن گوجبر هلوشينا كانا زيران لباجاري ارزنجان باكوري كردستاني ماده جحري تبلي افا چمي فراتي بونه لسروی که کمیته هات آواد کرن کارو خباتین وی کمیته چبون و چاوا آف تستین آوی گرتن دسته که از خاص بوده و تماشاگران رجاوا تیوی دا دید وقت جوانی زمان ده 14 ماه شباط بوریدا بویرا گل ترکی قومی بو او بویرا جی انجام بده ده ماده کیمیایی دنا استعمال کردن هر دو ماده جی یک سیانید سودیوم و یا دیدش کبریته افجی هر دو ماده جعرانه یعنی صامن وقت عربی زمان عربی تزانین صامن فتبي كم مرات هناك درواسی او کنگی ده دست به تستان کریا و چند تست جو آویر حتی نها هاتنه چکرن اره ما دست تست خواکر اره مجلس تنفیذی دا تدید وکا بویار یعنی هاتا قوماندن فبيوستي ما بيت تشكيل اللجنة هي از انضام اللجنة ما بين اللجنة ما بعد تدي هيفا شعار سياسة ببورنا ما دست كار فكر كار خواطة فكر ام چون روجا شمی شعار هيفا سياسة ما سعينا خانين يكش جند باجارو كشغلة رجورين يدي الجند جريسور يسياجي ل نيزي حديقة سروكتي أو بارقة سروكتي هنا جسر قرقوزا ما حدث عينات خانين ما شاندنا كانتونا رقاي دسته جنگه یا کانتون رقاي لابراتوار بيئة تشتي 24 ساعة جمرة نتائج دركتنا انجمان تحليلان تا ما ترسي تنبون باش بون يعني تا او تنبون بحد ماده هي نجش نبره بركو ام بمسافات دنابرا بازرنجان و حتى مگه 455 کیلومتر هنه فبالتالي چه باندورا خاصر هنه اب بنداون گلک بنداو سر هنه وک معروفه ام بتزانی بنداو هر مزن بنداو ترکیه مساحت وجهي حيصير 17 كيلومتر هنه فاب گلک باندور دیگه نشوفو اب مكان جامع بركوتين ده حوض بنداو بقدر مينن رسب جرا تشيلبن اب ماده كيميائي فدينا كو تركيز اوي گلك كيم بقى كتابي تركيز مباجي يعني النسبة كجلك بتشوكا نا وما ترسين زيادة أنا بله جبو وانتستان شخوا کمیتاج گلک دستیان هاتی آواکرن هم کمیتیا تندرستی هم کمیته دکس ج امبیجن دستیا جنگه هنکاری هر کمیته که جبو ویه که چیه و چقاس دم پیوسته داگو او ماده بکهیجن حریمی اندام کمیته ما وسته اندام کمیته ام ده جه دسته جنگه هنه یک جه دسته چاندنی و رای یک جه دسته تندرستی و ده جه اندزیار جه دسته اداره محلیه ده بن سیوانا مجلس تنفیذی دا ف ام کاروبار خود شوپینن حتی ده حیوان ده مها بركم ام که متابعه بکنه حتی اب مادان کار تاثیر ام بگهنه جمع ام نگینه جمع بله ما قلت قاصدم بيوست داغو دا او قاسة روبردا او ما دبقين هريمي جي چمي فراتي يادنجي و تيست حرجي چقاسي جي آوير چبن تمام ام بيجن جي ازرنجاني حيابا كرو روشلاتي سوريا چقاس دم پیوسته به هرکینا آویر داگو ماده بگین هریما باکور و روشلاتی سوریه و پیوسته هم چند تستا چکن حیا هم تقض بکن گو آف ساغلم و شنید کارن وخون تدید پشتی با بیران قومی ما بتکلیب اولا کرد بندا با تشرین را کرد جبو ام سرعت آبه بحسبنن که چند ریا ولا چند ساعتا که بگه جمع لقوري وانا جمرة آني زمان جو نيزي سي 7 ساعات حتى 4 ساعتي وبجهز جماعة فجبكو عم بتكيم دقيقة بكيم برج آني زمان
اب تاثير اب بندورة اب هنا سدان بنداون هنا سر يعني اب فایده خوش المكان جبركو ماده نگهنه جمع هون حياج قاسي جبن دافان تقزن قدي آوي زلال بكنو بيوان ماديان بكيجا هرمي ما بقولنا فرصة كون جاكد تمام حياج قاسي هون جيفان بندافان بشتراستن قدي آوي باقش بكن باشي بكيجا هرمي بندا تدید وكما باري آنی زمان تدا آف دمینه دم حياة روجا که در روجا سه روجا افجی دهلن کو ماده تدا برسبن فبالتالي کو گیشت جمعجی اف ماده کیمیاوی يعني ام هيبيا مش خلقه بنيزي اوفن نبن حتى نيزي دهيبا يعني تشال روج حتى دهيبا شيست روجي دا اف ماده كيميائي فعاليه قناه من كيم دبن يعني ديجانا حدك اذا تاثير قناه سر الانسان هنا للحيوان للبيئه بشكل عام للري والمزروعات بله کار کمیته و وچبه بشتی هون تستاچی کار کمیته ما ام بشو بينن حر سبت ام رادبن دشن سي عينات بينن شم فرار وتحليل دكن نتائج دنيرن كار لغوري ام بالتاثير كا او هردو مادي كيميائي باورت هاتنا یا نگشنا جمع یا نگشنا جمع بله باشه گلک سپاس اندزیار احمد علی اندزیار پیتروکیمیا دسته جینگه یا کانتون افراد دش باجار کوبانه هون بشداری و بولتنه بون گلک سپاس بو بشدار بوناوه